Biblia iliwatere naye atazaa mwana nao utamuita jina lake Yesu. na wega siara mwana na lieto yao mwete Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Tontono kono kia anto kumane na weya bwao. Kitu ambacho ninajua Yento kera komanya watu wengi sana wanajua ni kwa nini Yesu alizaliwa, anto wengi waise muno ne anto Yesu asiarero. lakini hawaelewi maana yake ni kwa nini alizaliwa. Lakini batisi bwa yeto mikao siara kwawe. Kuna tofauti ya kulijua jambo Kwe na mwanya lo komanya onto na kuelewa maana yake. na komanya eto mikao bwa. So Biblia inasema Yesu alizaliwa na mwanamke aliyekuwa anaitwa Mariamu. Biblia iliwa Yesu asiarero mtomoka weta Mariamu. Malaika alipokuja kwa Mariamu Na mureka aleko yake Mariamu. alimwambia utazaa mwana Yela la moro gasia kana. na jina lake ataitwa Yesu. Yeto yake we mweta Yesu. Maana yake ndiye atakayeokoa watu na dhambi zao. Tomine ya kuwa nuoko ono kianto kuma yene bwa. Yesu alizaliwa kwa ajili ya kutuokoa katika dhambi zetu. Wau Yesu asiarero kenda tuonoke kuma yene yetu. So Yesu kuzaliwa ulimwenguni hakusaliwa bure. Yesu kusiara ndegorona teo gari. Kulikuwa na umuhimu mkubwa sana kwa Yesu kuzaliwa. Kwa arena wata rubwana na muno Yesu kusiara. Maana malaika alipofika kwa Mariamu, Nonto malaika aleo kinyake Mariamu. Biblia inasema alimwambia utazaa mwana, Biblia iliwa moro gasiara mwana. jina lake ataitwa Yesu. Yeto yake we mweta Yesu. Huyu ndiye atakayeokoa watu na dhambi zao. Oyo nuoko ono kianto kuma ni aweja bwa. Wapenda, Yesu alizaliwa kwa ajili ya kutuokoa Endua Yesu asiarero kenda tuonokia. kutokana na dhambi zetu. Kuma ni naweja bwa to. Mungu ni wa ukweli. Mungu ni wama. Anaposema Yesu alizaliwa ili atuokoe, Haka uwe Yesu asiarero tokenda tuonokia. inafaa tuamini jambo hili. No mwangato ete kiontomo. Watu wengi sana wanajua Yesu alizaliwa, Antoine ike muno iwa isi Yesu na asiarero. na pia wanajua Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zao, Iwa isi na kuerere meye yao. lakini bado hawaelewi maana yake ni kwa nini alizaliwa na akakufa. Nonto abo abiwa tama jano nto asiarero na kinyara kwa. So Biblia inasema vizuri, Biblia ne kuwa bwa ya. Yesu alizaliwa kwa ajili ya kutuokoa. Yesu asiarero na nto wako tuonokia. Malaika alipokuja kwa Mariamu Muraika aleko yake Mariamu. alimwambia utazaa mwana, Amoroga asiara mwana. jina lake ataitwa Yesu. Yeto ya wewe yeto Huyu Yesu. ndiye atakayeokoa watu na dhambi zao. Oyo nuoko ono kianto kuma ni naweja bwa. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi Kieto Biblia kuwa kuna rea Roma. 6 mstari wa 33 Ivi angato mustari na mirongo ilato na ilato. ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, Ate musara waweja nege kuo. na Yesu ndio maana alifia dhambi zetu. Ikieto minjeso akuwele waweja bwato. Wakati ambapo tulizaliwa tukiwa wenye dhambi, Eita watu asiero toreja. Mungu aliona wanadamu wote wataenda jehanamu, Murungu wanale antuwa waige wageta janam. na akaona njia ya kusuluhisha dhambi zetu ni kumuleta Yesu. Aona jera usugulikira waweja bwato ikureta Yesu. Yesu akaja ulimwenguni, Yesu alayakonde korone. na Biblia inasema alikuja akachukua dhambi zetu. Biblia iliwa rokoya alkeweja bwato. Alichukua dhambi zetu ni kwa sababu ulimwengu wote ulikuwa na dhambi. Nayo kelia weja bwato nontonde koro yonde iyare na weja. Kama mjuavyo, Biblia inasema Oyawala buisi Bible ibo yuwa. kwa sababu kuasi kwake mtu mmoja, Nonto wakurema kwa muntu mwake. watu wote ulimwenguni walihesabiwa kuwa na dhambi. Antu bondende korone batarero weja. Na ndio maana mimi na wewe, Ikia tumiwoni na wewe. Mungu aliangalia akaona tukikaa hivyo tutaenda jehanamu, Murungu wanalia wana tokario uno tueta jana. akamuleta Yesu kupitia Mariamu. Aleta Yesu kulukira Mariamu. Na Biblia imetuambia vizuri kwenye kitabu cha Mathayo Na Bible aliwa bwa huku nila Mathayo. chapter 1 verse 21. Imo mstari nila mirongo ene. Kama malaika alimwambia Mariamu, Muraika alila Mariamu. utamzaa mwana, Ugasiala mwana. jina lake ataitwa Yesu. Yeto rea wale tuan Yesu. Na huyu ndiye atakayeokoa watu na dhambi zao. Oyo nuoko ono kianto kuma weje ne bwa. Yesu alipokuja ulimwenguni, Yesu aliko yande korone. alichukua